Ekipa emisije Pet Friendly nalazi se ovde u Novom Sadu, u novo otvorenoj radnji firme Aquafor, ulica Kisačka broj 6. Razgovaramo sa našim dragim gostom, gospodinom Draganom, koga ovog puta pitamo kakva je voda u Novom Sadu po vašem mišljenju? Pa, voda u Novom Sadu je takva kakva. Ništa veliko ne mogu da kažem vezano za vodu, za kvalitet vode, za vodovod koji isporučuje vodu, kako može da isporučuje. Ali je problem što je u Novom Sadu jako zastareo sistem cevi, znači cevi neke imaju 50, 60 i više godina. Tako da nemamo pravo da kritikujemo ni vodovod. Verujem da rade sve što mogu da obezbede bolju, kvalitetniju vodu, ali jako nedostatak novca je jako potreban da bi se to revitalizovali ti stari sistemi. Ima nekih cevi koje su azbestne, a vi znate šta je azbest. Zatim cevi koji su od PVC-a koje je zastareo, cevi od gvožđa koje oksidiraju i samim tim ne može da dobiju kvalitetnu vodu. Sve nas je više, sve su veće potrebe za vodom, a čiste vode sve manje. Tako da... A recite mi po vašem mišljenju, da li je potrebno upravo zbog svega toga dodatno prečišćavati vodu? Pa sigurno da je potrebno. Vodovod odradi biološko spremljenu vodu. Znači, sa hlorom je dotera biološki je sigurno ispravna. Međutim, hemija je problem. I iz razloga što ima puno hemije, znači puno teških metala, naftnog fenola i da ne nabrajamo, sigurno je treba prečistiti. Ko ima mogućnost da uzme uređaj, mali kućni uređaj, sa revesnom osmozom ili bokale ili već koliko ko ima novca, sa kojim novcem raspolaže, vredi uložiti u to. Znači tu je voda za kuvanje, za kafu, za čaj, za zimnicu. To je sigurno dobra investicija. Sigurno. Koju vrstu filtera vi koristite? Pa ja koristim to već 15 godina. I to je sigurno, znači osmoza je sigurno neprevaziđena, bez obzira koji je proizvođač, osmoza je vrh. Znači, osmoza ne prepoznaje ni teške metale, ni arsen, ni gvožđe, ni fenol, ni naftni fenol. Znači, osmoza čisti, ne prepoznaje ništa, sve do molekula čiste vode. A po čemu se razlikuje osmoza upravo od drugih filtera? Pa to je konačna filtracija. Konačno. To je... Bolje ne može. To je sigurno. Gospodine Dragane, vi ste napravili i neku računicu. Tako je. Računica je za jednu četvoročlanu porodicu da bi obezbedili potrebe vode za kuvanje i za piće. Računica je da se investicija uložena za uređaj sa osmozom isplati za 1 godinu. Znači, litar vode 10 dinara. I apsolutno završili sa investicijom s tim da uređaj zahteva jednom godišnje održavanje koje ne prelazi više oko 4000 dinara. Znači, litar vode dođe 10,5 dinara. U svim merama i to je sigurno za jednu porodicu dobra investicija koja može da traje godinama. A sada i vas da pitam, gospođo Olga, koja je razlika između reverzne osmoze filtera i filteri drugih proizvođača? Ja bih htjela da kažem razliku između filtra na bazi reverzne osmoze i drugih filtra, nije proizvođača, nego drugih filtra koji su na bazi aktivnog uglja. Filtr na bazi reverzne osmoze, evo mi imam ovdje veliki asortiman, znači preko 10 modela različite vrste filtera. Oni su unutra sebe imaju specijalni filtr koji se zove osmozska membrana. I ovaj filtr ima toliko male pore, znači 100 puta manje nego ljudska dlaka i propušta samo molekul vode. I otklonja iz voda sve moguće nečistoće, kao, na primjer, arsen, što za Vojvodinu prirodno stanje, znači imate tu zrejne po nekim regionama Nove Sad i okoline, bakterije, virusi, ukoliko se nađu u vodi, azbest, onda nitriti i nitrate, znači otklonju sa postotkom 100%, što je jako važno, dok su filtre na bazi aktivnog uglja ne mogu to završiti do kraja. Eto, mi imamo jedan aparat, odnosno onaj mali takav pribor, zove se TDS metar. Ovom TDS metrom mjeri se provodljivost vode, odnosno koliko vode ima svakvih, ajde kažem,
ukupno nekih i minerali, sastojka, zagađivača. I po pravilima Europske unije u vodi treba da bude 50 mg po litru vode. Recimo, tu ulazi i tvrdoća, jer u Novom Sadu, na primjer, jako veliko tvrdoća, mnogo kamenca, što opet nije prije u organizmu. I sve preko 50 mg već smatra se da to je previše. Tako da reverzna osmoza to radi perfektno i sve što ona očisti vodu izlazi sa provodljivosti manje od 50 mg. To najvažnije. I još bih htjela da pozovem svi korisnike reverzne osmoze u našoj prodavnici Kisačka broj 6. Mi radimo besplatno mjerenje provodljivosti vaših aparata na bazi reverzne osmoze. Tako da vi ćete znati da li treba dalje promjena i da li treba još nešto raditi, zamijeniti ili ostaviti kako jeste. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.